国际上紧来看，南美洲的国家智利2礼拜前遭受到强烈风暴的损伤，即马这中南部又搁再落大雨做大水，到目前是已经造成上无2个人死亡，数千人离开家园。当地政府甲军方是全面动员，入去到重灾区开始搜救甲撤离行动。 对空翕的画面，会当看到大片农园甲主体区全部浸伫水里，实在阴甲真忝。智利中南部连续几日天落大水雨，溪水涨悬溢出暴旱，伫暝时冲入主体，互当地居民透袂惊吓，甚至伫马乌来大区，也阁发生车路地基流去，规台修路车落入土坑。La carretera blanda y se empezó a hundir el jeep de a poco, como 1 metro. Empezó a ingresar el agua de a poco. En la noche ya fue terrorífico en el sentido que ya estábamos inundados y que. 智利伫2礼拜前受到致命性洪灾的侵袭，短期内这已经是第2届做大水啊！真侪民众的家园搁再浸伫水里，官方唔敢大意，派大阵消防人员甲军警，甚至出动处理船，一家一户撩水，甲受困的民众甲宠物撤离到安全地点。Con la comunidad debido a las fuertes inundaciones que hemos sufrido en la ciudad de Angol principalmente. Al momento el balance en términos de afectación de este sistema frontal registra 2 personas fallecidas en la comuna de Panguipulli, 1.142 personas damnificadas. 极端气候愈来愈严重，智利伫短短无到1个月的时间，连续2届做大水，互真侪家园拢浸伫水里。当地政府除了继续入去灾区救援，也全力协助灾民清理家园、抢修受损的设施，希望会当陪伴受灾民众度过这段艰难的重建之路。公司新闻，陈伟玲、吴基聪编译。